LPS 10 stvari koje ne znam u školi. Dobro jutro svima. I danas nam je... pomakni svoju torbu. Danas nam je prvi sat povijest. Ok. Sad učimo o svim gradovima. I oprostite što čujete ovu buku, moj video je prazan. Da. Danas učimo kako odgovarat ćete na pitanje o gradovima. I oprostite što štucam. Ok. Petar. Auč. Ajde ti. Šta radimo kad smo... Šta ima tamo u Makarskoj? Hoću da ti dam kolac u imenik? Ne. Ma neću tebe pitat. Druga stvar, kad ne znam zadatak u testu. Ok, svi učenici, sad ću vam podijeliti ispite tebi. Počnite rješavati. Ispit iz povijesti. Par minuta kasnije. Oj, ne znam, 11. zadatak. Ej, šta prepisuješ? Evo, završio je, daj mi ispit. Ok. Sutrašnji dan. Ok, učenici je bilo puno petica i jedna jedinica. 5, 5. 4, 5. 4, 5, 5, 1. Šta? Nemoguće. Da vidim. Da li to tačno? Šta radiš sa dvije skakove? Ne. Ok. Ko je to bio? Ja sam slučajno štucam. Sljedeća stvar. Kad ja pričam malo pitam, oprostite, pitam svog prijatelja i onda učiteljica ona kaže da se okrenem. Nastavit će se jer moj mobitel prazan. Ok.